10 godina se Ryan Reynolds borio da snimi Deadpool film onako kako ga je on zamislio. I taj film za koji danas stiže u bioskope, a ovo je priča o jednoj kampanji koja nije imala toliko sreće sa Foxom. Dobrodošli na kanal Štreber Videos, moje ime je Marko Jakić, a danas pričamo o jednom od najvećih i najuticajnijih sci-fi ostvarenja ikad, Firefly i Serenity. U početku sam mislio da snimam pregled za seriju, pa nakon toga da snimam pregled za film, ali sam u suštini shvatio da je nemoguće pričati o jednom bez drugog, tako da će sve biti obuhvaćeno jednom preporukom. Dugo već želim da snimim ovaj video, tako da bez daljeg odlaganja, Firefly. Pre nego što je Joss Whedon postao poznat široj javnosti kao čovek koji je režirao Avengers filmove, imao je sjajnu i uspešnu seriju za koju se očekivalo da će dobiti kultni status i očekivalo se da će biti prikazivana na Foxu još dugi niz godina. Serija je otkazana nakon prve sezone zbog loše gledanosti i trebalo je dosta godina da prođe da bi saznali u suštini pravu istinu zašto je serija otkazana. A otkazana je zbog toga što ljudi u Foxu nisu znali šta žele. Prvih nekoliko epizoda nije zaista bilo toliko gledano, ali svakom narednom epizodom gledanost je rasla. Zvaničnici u Foxu su postavili zahteve koje je ekipa serije opravdano odbila da ispuni, osim jednog koji je po meni bio i najgluplji, a to je da se promeni redosled epizoda. Pa nije ni čudo što gledanost nije bila velika. Srećom, na DVD izdanjima, a sada i na Netflixu može da se nađe pravi redosled, a serija je dobila kultni status, čak su i astronauti na jednoj od svojih misija odneli DVD-eve Firefly-a i Serenity-a u svemir. Firefly je space western smešten oko 500 godina u budućnosti i prati život Malcolma Reynoldsa, kog igra fenomenalni Nathan Fillion, koji se bori u ratu protiv Alijanse na strani pobunjenika koji su bili pobornici nezavisnosti. Kada je rat izgubljen, Malcolm kupuje transportni brod Serenity i okuplja posadu. Zoe, koja mu je bila saborac u ratu i koja je prvi oficir na brodu, i njen muž, Voš, pilot, onda plaćenik Jane, za kog nikad niko ne može biti siguran da ga neće izdati ukoliko se pojavi bolja prilika, i Nara, companion, što je naziv za elitnu prostitutku, igra je sjajna Morena Baccarin, jedva sam čekao da ponovo ima zapaženu ulogu negde i sad ćemo je gledati u Deadpoolu za nekoliko dana, i mehaničar Kaylee, koja je verovatno najpozitivnije biće u univerzumu. Na brodu im se pridružuje misteriozni propovednik Book, koji zna mnogo više nego što se misli, i dr. Simon Tam i njegova sestra River, koju on spasio od Alijanse koja je eksperimentisala nad njom i sad su begunci. Sada svi moraju da rade legalne i nelegalne poslove kako bi preživeli, ali nije uvek lako sakriti se od Alijanse, a i svemir je pun svakakvih ljudi, tako da se cela ekipa vrlo često nađe u problemima. Prvo, Mal Reynolds je definitivno baziran na liku Han Soloa. Čak mi se čini da je i Joss Whedon jednom prilikom rekao da je Mal zapravo Han Solo koji nikada nije upoznao Luka i Bena u kantini. Što se tiče same serije, mnogo toga sam čuo o njoj pre nego što sam je odgledao po prvi put pre par godina i moram da priznam da nisam od samog starta bio impresioniran. Međutim, kako epizode odmiču, serija postaje sve bolja, postaje sve zanimljivija, likovi se razrađuju do najsitnijih detalja i ova slika zapravo najbolje ilustruje iskustvo gledanja serije. Ono što mi se najviše svidjelo je to što ovo nije grupa heroja, ovo je grupa krijumčara i moralno sivih ljudi koji žive po svojim pravilima i koji imaju neke svoje moralne principe i to je ono što daje čar ovim likovima. Druga stvar je to što serija, iako smeštena u budućnost, i dalje zadržava osjećaj realizma. Nema vanzemaljaca, teleportovanja, putovanja brzinom svetlosti, jer po mom, a očigledno i njihovom mišljenju, to i nije nešto što će čovečanstvo otkriti u narednih 500 godina. Razlog što se sve dešava u svemiru je to što je Zemlja postala prenaseljena i ljudi su se prosto raširili. Pored svih problema koje je serija imala sa Fox televizijom, i psovke su morale da budu cenzurisane, ali i to je nešto gde su se fenomenalno snašli. Likovi koriste izmenjeni engleski s vremena na vreme, kao što je garam umesto goddamn, a ponekad govori i na kineskom, i to je objašnjeno tako što su na kraju, pre nego što su ljudi napustili zemlju koja je nekad bila, ostale su samo dve jake države, Amerika i Kina. Doduše, nigde to u seriji nije eksplicitno objašnjeno, osim što se u Train Job epizodi u jednom trenutku vidi zastava Alijanse, koja je spoj američke i kineske zastave, tako da je za više informacija o takvim stvarima potrebno kopati po dodatnim materijalima kao što su stripovi, intervjui i slično.
I tako, nakon 14 sjajnih epizoda, od kojih bih izdvojio Our Mrs. Reynolds, Jamestown i Ariel kao epizode koje sadrže dosta dobrog humora i neočekivanih obrta, i Out of Gas i Objects in Space kao najbolje epizode koje ne sadrže preterano humora i obrta, ali prosto svojom atmosferom i razradom likova najviše od svih drže pažnju, Fox ukida seriju. Tačnije, Fox je pustio samo 11 epizoda. 3 epizode nisu bile prikazane sve do 2005. godine, kada je Sci-Fi kanal reprizirao seriju i konačno pustio epizode u redosledu u kom je trebalo da idu. Serija je bila zamišljena da originalno traje 6 sezona i nakon što je ukinuta, Flanovi, interna fora, za više informacije obratite se Nathanu Fillionu, napravili su pobunu. Foxu je stiglo nebrojeno pisama i razglednica u kojima su fanovi zahtevali da se nastavi sa snimanjem serije, ali to se nije desilo. Zatim se pojavio tračak nade da će možda neka druga televizija otkupiti seriju i nastaviti je, ali ni to se nije desilo. Ipak, 2004. godine nada se budi jer Joss Whedon dobija od Universal Studija dozvolu da snimi svoj prvi film, Serenity, koji će mu dozvoliti da koliko toliko nastavi i potencijalno donese zaključak svoje priči. Serenity konačno izlazi 2005. godine i u samom startu se vidi da je budžet veći, da je narativ blago drugačiji, da su scene drugačije snimane. U seriji je preovladavala narandžasta boja, dok je film bio malko mračniji i plava boja je bila dominantna, uz naravno crnu svemira koja je povezivala seriju i film. Ali duh Firefly je i dalje tu, likovi su isti i priča se nastavlja. Ipak, film je pravljen i za ljude koji nisu gledali Firefly seriju, tako da sam početak filma donosi scenu koja se nikako u priči ne poklapa sa prvom epizodom, a to je sama akcija spasavanja River Tam. Prosto ono što smo saznali od Simona u prvoj epizodi i ono što on radi na samom početku filma nema veze jedno s drugim. I to je jedina stvar koja mi je zasmetala. Ostatak filma nastavlja priču prilično dobro. Naredna scena koja je najduža u filmu i koja izgleda kao da je snimljena u jednom tejku nas vraća na brod i prikazuje sve likove koji su ostali na brodu i šta rade sada, 6 mjeseci nakon posljednje epizode. U vrlo kratkim i efektivnim dijalozima, čak i neko ko nije gledao seriju može za 5 minuta da se upozna sa suštinom svih likova na jako zanimljiv način i to je školski primjer sjajne kombinacije odličnog scenarija i fantastične režije. U filmu dobijamo jednu stvar koju serija nije imala, glavnog negativca, operativca Alijanse kog igra odlični Chiwetel Ejiofor. On posada shvata da dok je Alijansa eksperimentisala i čeprkala po glavi River, da je ona slučajno pokupila jako bitnu tajnu koju Alijansa pokušava da sakrije i operativac je posla da je nađe i da eliminiše tu pretnju. Film pokriva događaje koji bi se desili u drugoj i trećoj sezoni Fireflya, da se serija nastavila, ali neke stvari u filmu su se desile samo zato što se serija nije nastavila i što nije bilo sigurno da li će film dobiti nastavak. I to je već spoiler teritorija, tako da ćemo to da zaobiđemo. Film je sjajan nastavak već odlične serije i pokazuje kakav potencijal je serija imala i koja je šteta što joj nije dozvoljeno da se nastavi. Spakovati 2 sezone u 2 sata filma je jako težak posao, ali kao veliki fan Fireflya mislim da je Joss Whedon apsolutno ispunio očekivanja, ali da li je tu kraj? Joss Whedon je više puta rekao da bi voleo da snimi nastavak Serenity-a kada završi sa svojim obavezama u Marvelu, ali to će se po mom mišljenju teško desiti jer je već prošlo 11 godina. Ipak, ako želite još, Serenity, Lives on the Wind, je prava stvar. Priču je pisao Zack Whedon, Jossov brat, i priča se nastavlja nekoliko mjeseci nakon dešavanja u filmu i bavi se posljedicama samog kraja filma. Odličan grafički roman, to je jedini prevod koji sam uspio da rađem za graphic novel, u suštini je strip, i apsolutna preporuka za svakog fana, a ako ikad dobijemo novi film, super. Pored ove, postoji priča koje se bave događajima između serije i filma, Serenity Those Left Behind i Serenity Better Days and Other Stories. A ako želite da saznate više o istoriji propovednika Booka, onda potražite Serenity The Shepherd's Tale. Iskreno ne znam da li se stripovi mogu naći u Srbiji, da li su uopšte prevedeni na srpski, ali na Amazonu se mogu naći engleske verzije sa tvrdim povezom za 15 evra. To bi bilo to, ne znam kako bih još mogao da preporučim, a da ne spojlujem ništa, osim da vam kažem da sve što sam rekao do sada je samo 10% onoga što Firefly i Serenity imaju do ponude. I za kraj, želeo bih da se zahvalim svima na podršci do sada. Naš YouTube kanal sada ima oko 200 subscribera, a Facebook stranica skoro 500 lajkova, što ne zvuči puno, ali je mnogo više od onoga čemu sam se u početku nadao. I mnogo vas me pitalo zašto ne radim preglede novih filmova tako često. Stvar je u tome da zbog posla nemam toliko slobodnog vremena, a i bioskop u gradu u kom živim uglavnom pušta filmove sinhronizovane na nemački i vrlo mali broj filmova se pušta u originalu, kao što je bio slučaj sa Star Warsom.
Nadam se da će bar Deadpool biti u originalnoj verziji, jer drugačije neću moći da ga gledam. Es ist Zeit, verdammt, Chimichangas zu machen. Hvala vam još jednom na svakom pregledu, a mi ćemo se truditi da vam što redovnije donosimo vesti i preglede iz štreberske kulture. Ako niste gledali Firefly i Serenity do sada, odmah! Ako jeste, ostavite svoje mišljenje u komentarima ispod, a ako vam se svidjelo ovo što ste vidjeli, želeli biste da vidite više, kliknite na like, kliknite dugme subscribe, podelite ovaj video sa svojim prijateljima, a mi se vidimo nekom drugom prilikom. Ziđin!